Dakle, početna tačka u ovom promišljenju jeste da religija i nacionalizam dele zajednički društveni ili sveti poredak, odnosno dve ontologije nacionalnog i svetog, kako Rijef to naglašava. I država i religija su modeli performativnosti, moći, autoriteta, kontrolisanje društvenog poretka, tako da i religija i nacionalizam dele, kao što sam već napomenuo, te dve ontologije. Međutim, nacionalizam u našem kontekstu postaje u stvari nova religija i poprima zaista te neke religijske dimenzije. I nacionalizam usvaja neke od osnovnih religijskih modela, na primjer tako ima sopstvene proroke, mesije, spasitelje, sveta mesta, utopijsko-eskatološki diskurs, bolja budućnost, mitove, kanone i ostalo. Tako da religijski nacionalizam isto treba shvatiti u određenom društvenom kontekstu i religijski nacionalizmi variraju od zemlje do zemlje. Naprimjer, religijski nacionalizam islamske države nije isto kao religijski nacionalizam na prostoru, naprimjer, Zapadnog Balkana. Zato mislim da je mnogo bolje koristiti termin u množini, odnosno religijski nacionalizmi. Ono što je isto zanimljivo jeste da većina stručnjaka koji se bave religijskim nacionalizmom se fokusiraju više na institucionalizovane aspekte religijskog nacionalizma. Mislim, ono što Billig naziva banalnim nacionalizmom, da je isto tako zanimljivo fokusirati se na nacionalizam, pa u ovom slučaju religijski nacionalizam običnih ljudi, a ne toliko na institucionalne modele, da li političke ili religijskih institucija i ostalo. Dakle, ta sveta sinteza između religije i nacionalnog je vrlo problematična, pogotovo kada govorimo o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije.